Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus. Ija penasiam marianan badi panorang sogot nerion. Nabu isisehan nami marhiteno channel YouTube on. Hata nini bata nagaberi kapan sikanu pari bata bani panorang sogot nerion. Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024. Aima tersurat bani buku Yohanes bintu 10 pitu ayat 15. Nama kata hon sonon. Seng hupindo ase buaton musidia hun dunia on. Tapi ase ramot kon hamdo sidea dopak pangago. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo hagadupan halak membotoh. Tongko pangapition ni Tuhan Yesus on. Pasti do malas uhurni. Halanyaha, halani, tongko ni Tuhan Yesus on. Idopakon atape ipadas laho mangapiti haganupan susianni na porsaya hubani. Ijon ma ipatakas subata marhitihon ni tonggo ni Tuhan Yesus on. Porlu ni uhur ni Tuhan Yesus bani haganupan susianni. Halani ay maningon idingat kita, maningon idingat kam. Susian ni Tuhan Yesus doham atap lang. Anggo susiat ni Tuhan Yesus doham, dingat hama, porlu tumangdo Tuhan Yesus bamu. Jana, anggo ididah kamdo, bahasa kuryani pe, gerejamu marisihon susian ni Tuhan Yesus, totu lambin holong doho mani uhurmu, hubani susian ni. Halaniaha, halani Tuhan Yesus do simada susian ni ay. Nah, Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu agepe susian ni Tuhan Yesus kita. Porsaya hita hubani Tuhan Yesus. Lang tarbahen lang. Sadoka idunion. Bue tumangdo. Hamaholon rosi parutolon. Apa perlajuan sidopak kononta. Ulang mabiar hita. Ulang sangsi hita. On ma arti ni tonggo ni Tuhan Yesus. Iboto Tuhan Yesus doha ganupan na idopakon susian ni i dunia on. Jadi sanggapan orang ijia pe iboto Tuhan Yesus do ay idopakon susian ni. Tantangan idopakon susian ni na 10 halak ay. Sonay doha nguma agi susian ni halak na porsaya bani panorang on. Artini ay porini sonaha pesa sitong ni sidopakon non tahulu benereon hita mandadap-dadap ope. Tapi anggo Tuhan Yesus doma iboto sonaha borat ni sidopak kononta, sonaha borat ni silakah kononta ibagas parguluhan tahun. Tapi porini pesonai maningon do HP ni ididah kita. Sedona mararti asibuy malua kita kumbani haganupan ay paima misir lobe hita hun dunia on. Jadi langkap ini bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sisimbilonta haganupan na borat ni dopak konhita ibagas parguluhan ta sigano pari halani aha halani tunggu Tuhan Yesus petakas do manobut seng hupindo ase buaton musi dia hundunya on. Artinya ipindo Tuhan Yesus do porini pe ipaondos Tuhan Yesus kita hubani ne bata bapa tapi sedo ase ibuat yorbat hita hun dunia on, ase ulang i dunia on behita tading, ase ulang manaron kita lang tene. Tetapi pangarapan ni Tuhan Yesus marhitihon ni tonggo ni panginduan ni hubani bapatan ni nagori atas, ase iramot kon hita dopak pangago. Artini ay on mau ma na maningon takas bata, tongon lang boy lang, bagi do si dopak kononta parutolon. Sonay agi hamaholon apa susangan. Sado kita manggulo idunyon. Tapi di nga kita ma. Bahasa. Marhitehon ni idop ni hurni. Marhitehon ni pangurupyon ni. Ipargugoy do kita. Janah ramot konon ni nebatado kita. Mandopa kon sagala pangago. Asiaha. Asimonang kita. Halanyay. Totap mahita. Manggulo. Ibagas hata ni nebata. Janah totap ma ibagas malas miur hita. Mandalan kon haroso ni nebata ibagas ganupan situasi di parguluhan ta si gano pari ase talar matongon
bahasa. So naido hita iatas tanhon. Mandopakon bagi-bagi hasusahan, tapi hidup nihur apa holong nini batado hasa si pangusagah kononta, ase tetap marhamonangan kita ilobe-lobe nini bata. Amin. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tong-tong Bapa, ase songon Tuhan Yesus manonggohon susiani. Sonay mahumahanami makaperluhon hasoman nami, keluarga nami, diha-diha nami. Asi tetap huma ia pitihan nami ibagas tonggo nami. Asilang pitah ka nami tongon Bapa. Mandaihon hinamatin ni pakasoman yunmu, tapi ase lambit ruh bueni mahumahalak. Porsaya hubamu janah mandaihon bagal ni pangurupion apa hidup ni hurmu hubani haganup halak na porsaya hubamu. Asi bagas seganjang nerion ondo subamu maguluk nami mariti Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom, selamat pagi. Andohar matongon sa ganjang niaron songon porluni Tuhan Yesus mangapiti hita. Sonay mahuman hita. Mangapiti hasomanta, mangipiti kuryata, ibagas tonggota, ase tongtong hita marguguh mandopakon sagala pangago sa ganjang ni Arion ibagas ganupan aktivitas ta. Shalom.